Pembelu le. Pembelu. Ang le. Anong le? Ano, kurang? Oh le. Ukuran ala. Bili wo tu ukuran ni le. Ano, sai doron. Ring botong ukuran mangna. Yuku jina tamjo ah. Kuno sedia. Amar ukuran doro ah. Oke lah, pilih stok kilera, suku pira lera. Suku le. Suku ko. Le. Netul 5 cm na le. 2 cm. Oh lo. Bini bel gepung. Masuk aku buru. Beri mo le. Lagi ya kedatangan. Oh, suku jo nama saya dan nama saya do. Na bersaya. Nah. Beri tu mulai do birong. Beri wo tu na bersaya bi. Ya. Sukum aja nih. Dari boto sukum aja nih. Nyata mi. Bersaya doro ah. Basukum nih. Peti stok kilera. Ini bale bah. Hah? Anti bah, na bersayap bah, na bersayap. Bersayap. Oh lo. Suku jo anti bocor do. Ya, rumus ini itu rotong, netong do selang. Adong doi mara bersayap anti bocor baru. Adong doi jenis-jenis. Kurang nih kayak ini perlapun. Di bocor iya. bersayap. Berin juarong do marang nadang kurang. Ano, sukum aja nih. Anong gak bisa lah ulah-ulah kamu sih John. Nanti bocor marang nadang. Iji suku naku. Nah, ini sukum nih. Wih jerah. Wih ini balai bah. Anti bocor bah. Ini bah. Anti bocor. Bah pokoknya na 5 cm bersayap anti bocor. Gimana? Ji, mulu na tulog dua sih, tilai arong do. Oh lo. Bersayap arong do. Oh lo. Cuma anti bocor leh dah arong leh. Basa naking mana dok ko dah ayon. Betul tu malah ngomong nang tikoson. Yung gusto arong do bawa yun. Lawaro, gebe tu do, tahu bireng. Dok mana sa naking. Asing ba yun? Barang arong, babakan di suku nur 3. Masak do.